Kızdın ата-энеси туугандары макул болбогондуктан булар качып кетишет. Белгисиз тараптарга качып кетишет. Bizde başka milletke berişmeydi. O'zimiz milletimiz şunga yanaşmayapti. Сюда не хочет она, пусть придет, пусть дома побудет, потом, если я не могу, кармап, неме кыла албайм да качып кетет да. Korktular olup mani Chorniylarga berdi. Meni lesga olib borib qo'rqitishdi. Ona bilan nimani top berasan? Bo'lmasa nima qilamiz deyishdi. Только что она боится отца, но никакая мать, никакой отец ее убивать не будет просто. Şu urib, yetib qo'yishlari mumkin deb qo'rqib o'shunga bormayapti. Бұл жерде қыз 18-ге толғаннан кейін ал ким менен жашайт, кимге турмушка чыгат, ал өз эрки.